15 činjenica o smrti. Činjenica broj 1. 3 dana od smrti enzimi koji su služili za varenje hrane počinju da izjedaju umrlu osobu. Činjenica broj 2. Praksa sahranjivanja mrtvih datira od pre oko 350.000 godina. Činjenica broj 3. Procenjuje se da je oko 100 milijardi ljudi umrlo kroz ljudsku istoriju. Činjenica broj 4. Oko 153.000 ljudi će umreti na datum vašeg rođenja. Činjenica broj 5. Loš rukopis doktora ubije oko 7.000 ljudi godišnje. Činjenica broj 6. Kada osoba umire, njeno čulo sluha je posljednja stvar koja se gasi. Činjenica broj 7. Veća je verovatnoća da umrete od pada kokosa na glavu nego od ujeda ajkule. Činjenica broj 8. Planina Mont Everest ima na sebi oko 200 leševa koji sada služe kao orijentir ljudima koji se penju na vrh. Činjenica broj 9. Ajkule ubiju oko 12 osoba godišnje, dok ljudi ubiju 11.417 ajkula za sat vremena. Činjenica broj 10. 80% svih sovjetskih muškaraca rođenih 1923. godine je poginulo u Drugom svjetskom ratu. Činjenica broj 11. Na svakih 90 sekundi jedna žena umre tokom trudnoće ili pri porođaju. Činjenica broj 12. Gojazni ljudi imaju 63% veću šansu da poginu u saobraćajnoj nesreći. Činjenica broj 13. Veća je verovatnoća da poginete u taksiju, u vožnji ka aerodromu nego u avionu. Činjenica broj 14. U grčkoj mitologiji se verovalo da crvenokosi ljudi postaju vampiri nakon sopstvene smrti. Činjenica broj 15. Nedostatak fizičke aktivnosti je jedan od najvećih uzroka smrti u svetu. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.